Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Mike. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Literal alonli ak ita. Ti makagapo, nakaro a panagbabawi. Iti desisyon a naaramid ko idi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mike. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bagay kayo talaga ka ni Cheryl, Sir Mike. Kasla kayo love team iti pelikula. Kas kamutla estudyante akilkiligan. Amin kami dito eskwilaan. Kilkiligan kada kayo ka ni ma'am. Baglakid din Tayo may nagtrabaho dito eskwilaan, kas admin. Wenen, bagay kamin. Nagswerte ka ni Ma'am Shi. Apay ko nam. Nag-cute. Basit ko nam, ang naalis tong agtrabaho. Ken napintas. Ket, kaano ti long table? Long table? Diyay kasariwa. Dumteng to dayta. Ibagam amasapsapa. Tapno makapagsagana kami iti iregalo mi. Magusto ako na dito inluto ma carbonara, mami. The best ka talaga nga gluto. Isugayam ti paborito. Nagyamanak, mami, Tawray awan okasyon. Naanus kalatang agluto iti kanak. Urayak jay karim iti kanyak. Nga niya, mami. Inikan kamatan iti kwarta, mi di nagsweldo ak. Saan aday ta? Jay karim idi ngayam amum jay nobyam. Gunak nun nalipatan yon. Apay ko maamalipatak. Day ta tinabayagan ng urayak. Diyak kayat ngaglaklakay ka single. Asinon to ngay ti mga sikasukan ka no lakay kan. Saan mo anam namaan dagiti kakaanak kam, iho? Bueno, agsagana kayo, mami. Tayntun Sabado. Yamamok kada kayo, ti girlfriend ko. Oh, kasta ti kayat ko. Kat, agpada kayo kadi amangayat iti carbonara. Shi, kayat nakaamam-amo ni mami. Ha? Ay, kayat nakon ayam amukan ko na. Mabalin ka di? Katuan apay kiti nasaan. May future katugangan. Pasensyakan kini mami Nasa uday jay. Saan maibusan iti istorya? Amang ano ma-stress ka? Apay ko ma-stress-ak. Among babe, panakunhak. Akalaan kami kan ni mami. Oh, kita day to iduldulin ko a picture ni Mike iti ubing pay. Iso ka di dahita? Nagchabi gayam idi Nag-cute. Ken iso maday to ni daddy na. Daksang gasat na nasapa apimusay. Ngamiin na aksidente iti trabaho na. Karopro panalaunay ni daddy na. 40 ni Mike. Kayat kukuman ang mga asawa. Tani, kayat kumatan ti maadaan iti apo ko. Ha? Kano ka di ti plano yu apa nagkalaysa? Ay naihasan mon apanunutan ti kwarta. Ado ti savings ni Mike, tawan met bisyo na. Ken nakasagana ak amang ted. Awan pa'y mat ibagbaga ni Mike. Mamilatan. Amok asikan ti kapkap na kan ni Mike nga asawaan. Si kalaang amin ti babae nga yam amo na kanya kiha. Kasta ka di, mami? Nalag-antirik na kan ka, Cheryl. Ado man ang tina-istorya ni mami kan ka. Ipakpakita na lang dagiti pictures mo idi ubing kapay. Damdamaga kin ni Cheryl, no kaano kayo nga agkasar. Ta-excited akoon. Saan tayo pa pagsaritaan day ta abanag, mami? Jay carbonara ngay. Mabisina kon.
Ison, Mike. Ni Cheryl ti babae aparakan ka. Mami, siya kong timang yurnos dito'y kusina. Mapan kayon aginana. Amok anabannog kayon anang asikaso kada kami kini Cheryl. Saan mo ka di pa'y anadakdakam at kin ni Cheryl ti may papan iti panagkasaryo? Kasar? Mami, makabannog adengdenggan day ta. Ne, apay kumaamabannog ka. Saan ka di arumbang laeng nga iti may sa relasyon kat agbanag iti kasar? Wento, saan pa'y nga ita? Kanon to pa'y, ang mga nujakton makita dagiti apukok. Ay, wanan. Sige, pagsaritaan mi kini Cheryl day ta, Mami. Dayta ti kayat ko amang agankan kaiho. Kat padaanak ti agbalin a desisyon nyo. Nakasaganak at tumulong iti gastos. Sir Mike, agmay samot ni Cheryl nga agmermeryenda ijay kantin. Kasta ka di? Ingkamot kaduanan Nalpasak namin na nagmeryenda. Mapangkagit din. Tapno adumanan nga estudyante, tikiligan kada kayo. Baya mi jay, ada klasak inton madamdama. Katadamot trabaho na dita admin. Iso adya akon mapan ijay ayan na. Babe, kumusta ni Mami? Makapamismat Dua alawas, sipod na meet ko. Mayat matlata, aktibo a miyembro ti senior citizen. Kailiw kun di carbonara na. Babe, may papanitim bagbaga na kanyak. Saan ta ka di pa'y apagsaritaan? Anya day jay? May papaniti ka sarta. Apay ang nagsinnaay ka. Kasla naliday ka itimbagak. Imposible ka diday diya mapasama? Agkasarta. Apay kiti nasaan. Ngaman niya. Saan ka mo't apilpilitan? Kan saan kang apuraan? Ngam saan ka di at tinapudno a relasyon? Kat naskan laang nga at damasakbayan na? Dandanitan di tabalayo. O sige, kat dumagas ka, tagkape ka. Tapno maamamom dagiti dadakkel ko. Saanin? Agawid akon. Agur-uray ni Mami kanyak. Adakon, Mami. Busy kan saan? Agkarkartibak laang iti ladawan dagito'y nag-cute nga ubing dito'y collection ko a magazine. Oh, an-anuan nyo dagita? Iho, kunakan ka akayat ko ang maaddaan iti apo akastoy kakyot. Oh, kitaom na ito yo. Nagmayatisom na. At dapay dimples na. Ni Mami talaga. Tilar aramidan na. Saan ka asardengan akulitan aging gaasaan nak nga ikan iti apo ko. Iso nga agkasar kayon kin ni Cheryl. Babe, agpapunyag ni manang ko, may saka kano aninong ti anak na. Ha? Inton Domingo daytan, amom no apay nga inalada ka aninong? Kayat da ka ngamin ang maamam mo. Kuang amin. Ada ka di aramidam inton Domingo? Okay lang mo't no saan ka ama ka umay. Ibagak laangan ka ni manang ko, nga adanas kan nga si kaswam. Cheryl, saan ka naragsak iti da ito'y relasyon? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan adata ti para iti tunggal maysa? Anya? Mike, ada ka di basal ko kan ka? Ada ka di ugalik asaan mo ang nagustuhan? Mike, ibagam ko mahatap na mabaliwak. Nasayat ka tao, Cheryl. Awan ti makunak iti ugalim. Ngam, mangsapol kalangan iti sabali nga ayatem. Sir Mike, addaman damagak? Anya day ta? Ngamin, nadlaw ko amanon nga aldaw, ajak makit-kita ni Ma'am Cheryl dita office da. Kasta ka di? Tunggal ngamin mapanak iti klasek, malabsak di office da, kat makit-kitak ni Ma'am Cheryl ije sarming atawa.
Anya aya tinapasamakan ko na. Diyan ka mo? Anya? Kasanwasan mo nga mo? Awan kami ngaminan. Anya? Kaya't mo asawan, break kayon? Mm. Ay, sayang. Sapay good match kayo kuman. Kasta talaga. Ay, kunaklakit din no at dagkasar itatawan. Angam manyangay nga road. Angam, nalading itak ti pa nag-break yo ni Ma'am Cheryl. Uray siyak ahead iti department mi. Kat mas daawak launay iti nagbalin a desisyon ni Cheryl nga agresign. Kasta ka di, ma'am. Ti amok kat naragsak iti trabaho na. Nangruna tada ka nga inspirasyon na. Sika man kit di ti damagak kas boyfriend na. Ammom ka di daytoy a desisyon na? Saan, ma'am? Awan ti amok. Amangan mat no family problem. Siguro, ma'am. Nadlaw ko ngamin asakbay ti pa nag-resign na. Naladingit. At dapay nasiputak idi nga agtid-tid dagiti luana. Sayang ni Cheryl. Malaksid ang nagagat. Naanos pa'y. Amangan mo't no nakaro a problema ti pagdaldalanan na ita. Mami, apay adiyo imbagbaga nga damarikrik nayo. Kala at matlatan nga agulaw kanak ko. Intaray kayo dito ospital. Tanawanan kayo ti puot. Idi madama ti meeting yo kadagiti padayo at senior citizens. Kasta ka di. Ma-confine kayo pa lang dito ospital. Eksaminan da kayo pa dagiti doktor. Di na ko mapakadanagan, iho. Asikaswam kit di ti trabahom. Ni Cheryl, kumusta? Mabalin ka di nga inton sumaruno a bumisita ka dito ikat isurot mo. Naragsak ngamin a kasarsarita ni Cheryl. Sir Mike. Sir. Ne, si Kamit Gayam. Pasensyakan Taitaak lang ang nakapasyarkan ka dito ospital. Nasurok gaya mo na duwalawas ang na-confine ka. Uwan nga rod. Gagangay san iti lumakay. Naka-oxygen ka pa yan. Ket kumusta nga iti kasasaad mo? Numunya ka no ti sakit ko kung ti doktor. Agpaimbag ka sir. Ngamin, agur-uray dagiti estudiantem. Uwan, katagyaman na kiti pa nagbisitam. Awan anyaman na. Ay, gayam. Saan akong ngagbayag Tanda special a bisita mga agur-uray di tarwar. Saan na narumbang ngay may ka? Nakababayin ang makita nak dito ospital. Nadamag ko ngamin ang masakit ka. Iso nga inmayag. Imbagman. Takalpasan tiin na matawan. Saan naklata na lipatan? Kumusta kan? Adan bukod ko a pamilya, Mike. Duwati anak mi iti asawag. Sorry Pakawanin nak. No nasaktak ni Rick namidi. Pagbababawiak dayjay a desisyon ko. Mike. Adtoya kita. Agmay-maysa. Tanatay mo ni Mami. Kaya't ko kumaamapan pa Sharon. Napakawanak ka din, Cheryl. Apay ko maasaan. Napakawan ka. Wan, aminak anakaro anasaktanak iti. Isa nagresignak iti trabaho, kat inmadayoak. Naaramid ko dayta, tapno makailiwliwagak. Nagswerte lakit din ti lalaki nga inayat mo. Siyak kumadayta, Cheryl. Nusan ka nga in-break idi. Kabayatan asursuratak daytoy apakasaritaak,
Adda akpay laang dito ospital, nga agmaymay sa nga agpapaimbag, Mr. Lonely. Agbabawi akman, ngam naudin ti amin. To'y pagayam mo, Mike. Mike, pagayam ko, numaminsan ngamin, saan tayo akabisado ti emosyon tayo. Amanga no napabutngan ka iti commitment. Amanga no adasabali a prioridad mo idi. Ket gapo iti dayta, nasken nga amerisem ti desisyon nga aramidem, tapno awanto ti pagbabawyam. Aramatem daytoy akapadasam, tapno saan kanton nga agkamali iti sumaruno. Saan man amabalin ama isubli ti napalabas, ngem mabalin mo amayornos. Baliwam ti mangrugi. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Mike, manipud probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kan iti madireksyon Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.